Як-то овози чекери гирим. Презентация هست. Нормально. Ассаламу алейкум. Як бори дигар. Ман Караматуллоҳ Ҳиёев, муҳандис барномасози пешбар дар бонки Эсхата. Мо дар бонки Эсхата бо сохтани барномаҳои рақимӣ, яъне маҳсулотҳои рақимии бонкӣ машғул ҳастем, ки аз маъмултарини онҳо Эсхата онлайн ва Эсхата бизнес мебошад. имрӯз мо бо шумо дар бораи Clean Architecture дар ASP.NET Core ва .NET 9 гап мезанем. Презентация асосан аз теория ва демонстратсия иборат мебошад. яъне ки мо имрӯз бо шумо дар аввал дар бораи Clean Architecture чист ва он чӣ гуна метавонад ва шумо чӣ гуна метавонед бо ин архитектура барномаҳои худро беҳтар таҳия кунед ва кадом қоидаҳоро барои ташкил кардани Clean Architecture бояд риоя кунед ва баъдан як шаблони тайёреро нишон медиҳам, ки ҳамаи ҳамин компонентҳои тайёрро дар Clean Architecture дорад. дар охири части презентация мо дида меброем. хуб, чаро Clean Architecture? чаро ба шумо лозим аст ҳамин Clean Architecture? ин ва дигар архитектурни стилҳо як мушкилии калидиро ҳал мекунад. ин ҳам бошад вобастагӣ, яъне ки зависимост. мушкилоти калонтарне ки дар бисёри приложенияҳои монолитие ки 10-15 соли охир сохта шудааст ё ҳатто 5 сол пеш сохта шудааст, ин ҳам бошад вобастагӣ ки онҳо ба инфрасохтор алоқамандии зич доранд. яъне ки барномаҳои сохта шуда ба инфраструктура алоқамандии зич дорад, яъне ки тесно связана. ва ин вобастагиҳо рефакторинг карданро душвор месозад, ба рефакторинг кардани онро душвор мегардонад ва истифодаи тестҳои автоматикӣ, хусусан тест кардани модулҳоро душвор мегардонад. аз ин рӯ дастгирии чунин барномаҳо дар муддати тӯлонӣ гӯем, яъне ки паддержка кардани онҳо дар муддати тӯлонӣ душвор мегардад. мушкилоти бузургтарин аз нигоҳи инфраструктура ки аксар вақт бо он барномаҳо рӯбарӯ мешаванд, ин ҳам бошад баъзеи маълумотҳо аст. аммо ҳамин мушкилӣ ягона нест. аксар вақт дар бисёр мавридҳо инҳо бо системаҳои файли, дигар девайсҳо, хадамотҳои шабакавӣ ва ғайр аз зич алоқамандӣ доранд. Clean Architecture бошад, мақсадаш он аст ки ҳама вобастагӣ ба бизнес рулҳо равона карда шавад. агар шумо дизайни домениро истифода баред, бизнес рулҳои шумо ба ҷои инфрасохтор ҳамчун модели домен муаррифӣ карда мешаванд. дар таърих чунин буд ки барномасозон тарроҳиро, яъне ки проектировани барномаҳояшонро аз ҷанбаи техникӣ месохтанд, яъне ки онро бо кадом база, додугирифт бо шабака, чӣ тавр додугирифт кардани он бо баъзе маълумотҳоро фикр карда баромада тарроҳӣ мекарданд. одатан барномасозон барномаҳояшонро ба се қабати асосӣ тақсим мекарданд. ин интерфейси истифодабаранда UI, бизнес логика ва қабати дастрасии маълумотҳо. агар шумо 5 ё 10 сол пеш барнома сохта бошед, эҳтимолан аз архитектуре истифода кардаед ки қисми дастрасӣ ба баъзеи маълумотҳо ба қисми бизнес логика сахт алоқаманд буд. ва дар ин барномаҳо
کد میدونست که چطور با بعضی معلومات ها داد و گریز کند، معلومات را بنویسد، بخواند یا در بعضی حالت ها پروسیدور های مخصوص را جیغ زند. دوام میدهیم. اینچنین باز یک قابت دیگری بود که برای ثبت کردن معلومات ها و انتقال دادن آن به بعضی معلومات ها جوابگو بود. عملیات های حساب کتاب و دیگر عملیات هایی که نباید آن در بعضی معلومات ها اجرا شود، در آن اجرا می شد. و البته قابتی از همه بالا می ایستد این اینترفیس استفاده برنده. اگر شما در ASP.NET Core برنامه ها یعنی ساخته باشید، وب متریال های شما در همین قابت باید جایگیر شوند. در حالت ایدئالی نباید در همین قابت ها بیزنس لوگیکی زیاد جایگیر باشد. اما از سبب خصوصیت همین ساختار که در ویژوال استودیو لایه های الوهیده می شوند، بین همین لایه ها با هم دیگر لینک می شد، یعنی که سیوز پیدا می شد. و این چیز یعنی که گوییم که درجه بیزنس لوگیکا با درجه دسترسی معلومات ها و آن باشد از بعضی معلومات ها وابسته بود. این معنی آن را دارد که ما وابستگی ترانزیتیوی داریم که در نوبت خود همه استیک با درجه دسترسی معلومات ها یعنی دیتا اکسس با آن از بعضی معلومات ها وابسته است. وقتی که ما این روش را یعنی همین پدخود را استفاده میبریم که قسمی وقتی که ما همین پدخود را استفاده میبریم، وقتی که همه بیزنس لوگیکا در قابت بیزنس لوگیکا و دیتا اکسس جایگیر است، ما با مشکلی دوچار میشیم. یعنی همه قابت ها با بعضی معلومات که دانی های معلومات های ریالی دارد وابسته است. خوب، برای حل کردن همین مشکلی از ارکیتکتوری با دومین نگرانده شده استفاده میبریم که پرینسیپی آن چنین است. در آن گفته میشد که درجه های بلند نباید از درجه های پست وابسته باشند. این پرینسیپ رو پرینسیپی دیپندنسی اینورشن میگویند. خب، همین ترتیبی که دیده استادیم وابستگی رو چپه میکند، یعنی که وابستگی رو چپه میکند که اینفراساختور از مدل دومین وابسته است، از بیزنس رول ها وابسته است، نه از بعضی معلومات. عادتا امروزها همین ارکیتکتور در رشد کرده یک چند نام ها رو گرفته است که در شکل آن چنین می باشد. در مرکز لایحه اساسی یعنی لایحه کار جایگیر می شود و در گرد آن وب پروژه و لایحه اینفراستراکچر پروژکت جایگیر می شود و در پایین باشد لایحه های تست جایگیر می شوند. و چخیلی که در رسم دیده استادیم، ما برای افاده کردن همین ارکیتکتور ما ششکنجه ها رو استفاده میبریم و گفته میتونیم که این ارکیتکتوری ششکنجه است، یعنی که هکساگونال ارکیتکچر. و دیگر آدمان آمدند و گفتند که بجای استفاده بردن ششکنجه های هموار یا ششکنجه ها بهتر می شود که دوره ها و دایره ها را استفاده برد. و خیلی می بینیم همه لایه ها در گردی دوره ها تقسیم کرده شده است و از شکل همین برمی آید که آن از دایره های کنسنتریکی عبارت است و آن شکلی پیاز را به یاد می آورد و ما نامی آن را ارکیتکتوری دوره نگفتیم و به جای آن که شکلی پیاز را به یاد می آورد ارکیتکتوری پیاز گفتیم، یعنی که اونیون ارکیتکچر. و البته کلین ارکیتکچر
کلین آرکیتکچر با اونیون آرکیتکچر مانندی دارد. و ممکن شما در باره کلین آرکیتکچر شنیده باشید که استیل اساسی اون ساختاری دومین است، یعنی در مرکز مدل دومین استفاده برده می شود. یکی از قاعده های اساسی در آرکیتکتور به دومین نگرانده شده، مخصوصا در کلین آرکیتکچر که ما آن را باید رعایت کنیم، این است که کد بیزنس لوگیکا نباید از اینفراساختور وابسته باشد. یعنی که یگان وقت حتی سپیسیال نگویم قصداً ناگهان یگان بار باید کد اینفراستراکتور یعنی اینفراساختور از بیزنس لوگیکا به معنای از چی وابسته نباشد، از اینفراستراکتور وابسته نباشد. این معنای آن را دارد که کد بیزنس با بعضی معلومات ها، Azure Storage، سیستم های فایلی و حتی ساعت سیستم وابستگی ندارد. چخیلی گفتیم اینفراساختور وابستگی دارد به لایحه کار، یعنی به لایحه اساسی، به بیزنس رول ها و نمیتواند که کار به اینفراستراکتور وابستگی داشته باشد. اکنون گفته میگذاریم درباره چطور به همین مقصد رسیدن. قاعده های هست که میگوید لایحه اینفراساختور به لایحه کار وابسته است. یک چند قاعده ها برای تشکیل کردن کلین آرکیتکچر. این هم باشد بیزنس رول ها رو باید در لایحه اساسی جایگیر کنیم که در اینجا مدل دومین شما جایگیر می شود. همه وابستگی ها رو به سمتی کار پروژکت نگاه می دارانیم. و قاعده سیوم، اگر لایه های داخلی باید اینترفیس ها رو معین کنند. اگر ما از پورت ها یا اداپتر ها استفاده بریم که نام دیگری اون هکساگونال آرکیتکچر است، اینترفیس ها همچون پورت ها عمل میکنند. سپس در اینفراساختور یا جای های دیگر تطبیقی یعنی که ریالیزاسیون اون رو می نویسیم و آنها همچون پلاگین برای استفاده برنده خدمت میکنند. بیاید اکنون بیشتر در لایحه کار یعنی که لایحه اساسی چی ها جایگیر میشوند گفته گذاریم. اینها باشند اینترفیس ها، اگریگات ها و انتیتی ها و ویلیو objects ها و دومین سرویس ها. یعنی که اگر در لایحه شما یگان سرویس های عمومی باشد که برای بیزنس رول ها یاری رساند، همین سرویس ها را شما میتونید در لایحه کار جایگیر کنید. و همچنین در لایحه کار، در لایحه اساسی دومین اکسپشن ها جایگیر کرده می شوند. خوب می شود که شما به جای نول رفرنس اکسپشن پارت آف تایم گوییم، همین خیلی ترمین استفاده می شود پارت آف تایم، شما یگان اکسپشنی معین پارت هایید. نکی مثال گیریم color not found exception و میتواند این اپشنال است در لایحه کار پروژکت شما دومین ایونتس و دومین هندلرز یعنی که درخواست ها و کارکننده های آنها جایگیر کرده شود. و همچنین میتوانید میتوانید حتما اینام ها یا سمارت اینام ها هم در لایحه کار جایگیر کرده می شوند. قسم دیگری کلین آرکیتکچر که اون قاعده ها رو مبادله کنیم، جایگیر شوی الیمنت ها در یوز کیس ها. این رو بعضا وقت اپلیکیشن لیر هم میگویند. خیلی گفته گذاشتیم در لایحه کلین آرکیتکچر، در آرکیتکتور کلین آرکیتکچر پاترن یعنی پاترن CQRS استفاده برده می شود که اون از کاماند و کوئری عبارت است. همین کاماند و کوئری ها را
дар лоиҳаи use case ё application layer ҷойгир карданатон лозим аст. ва инчунин дар ин лоиҳа бояд ДТОшкаҳои шумо яъне ҷойгир шавад, яъне барои доду гирифти, барои запросро, дархостро аз фронтенд қабул намудан ва натиҷаи онро баргардондан ДТОшкаҳоро истифода мебаред. ҳамчун ва баъд бояд қисми дигари он behaviors аст, яъне шумо ҳамчун middlewareҳои худро дар ҳамин ҷо бояд ҷойгир кунед. Не ягон қисмҳои авторизатсияро проверка кунед, ягон мониторингро пайваст намоед. биёед акнун мегӯем дар кадом элементҳо бояд дар лоиҳаи инфрасохтор ҷойгир шавад. инҳо бошанд репозиторияҳо, контекстҳои баъзе маълумот ва репозиторияҳои барои кеш истифода мебурдаамон. Так, ҳамчун API клиентҳо ҳам дар ҳамин ҷо ҷойгир карда мешаванд. системи нигоҳдории файлҳо, Azure Storage ва имплементатсияи равон кардани мактуб ба почта, имплементатсияи SMS ва ҳатто систем клок. соати система ҳам бояд дар ҳамин инфрасохтор ҷойгир карда шавад. хуб, дар бораи соати система гӯем. агар шумо ҳангоми тест навистан ҳамин ягон периоди муайяни вақт ба шумо лозим шавад, шумо бояд ҳатман соати систематонро ба инфрасохтор бароред. ва ҳамчунин метавонад дар ин ҷо дигар сервисҳои соати партӣ мегӯянд ҷойгир карда шавад. так, давом медиҳем. чиҳо дар лоиҳаи лоиҳа ҷойгир карда мешаванд. инҳо бошад API endpointҳо, яъне ҳамон API-ҳои месозед ки фронтенд онро ҷеғ зада ягон натиҷа нишон медиҳад ё ягон запрос мефиристад ва ҳамчун ҷойгир мешавад Razor Pages-ҳо. модели API-ҳо ҳам дар ҳамин ҷо ҷойгир карда мешавад. филтрҳое ки бо шумо бояд дар он ягон амалиётҳоро иҷро кунед, яъне ягон тафтишотҳоро гузаронед дар ҳамин веблоиҳа. умуман гӯем қисми веби ASP.NET Core дар ҳамин ҷо ҷойгир карда мешавад. ҳамчун дар ин ҷо байндер моделҳо ҳам ҷойгир шуданашон лозим аст ва тег ҳелперҳоро ҳамин ҷо гузоштан лозим аст ва инчунин дигар сервисҳо. ҳозир барои татбиқи, яъне ки як намуна, як sample to do гуфтагӣ лоиҳа мо ҳаст, дида мебароем, чунки то ҳозира дар фақат теория буд. хуб, ана ин сохтори лоиҳа аз рӯи шаблони тайёр сохта шудааст ки дар қисми сеюм гуфта мегузарем. ана бинед чӣ хеле гуфтем, лоиҳа аз лоиҳаҳои application, domain, infrastructure иборат аст ва қисми domainро мебинем ва вобастагиҳои онро дида мегузарем. ва чӣ хеле дида истодем, ҳама хонда тонистост, хонда меша? чӣ хеле дида истодем, лоиҳаи домен аз ягон сӯти парти сервисҳо, аз ягон баъза данда хоҳем аз баъзи маълумотҳо вобастагӣ надорад. танҳо дар он се пакеҷ истифода шуда истодааст ки он ҳам бошад медиатор барои истифодаи CQRS ва абстраксияҳо барои лог кардан ва конфигурасияҳои хонда гирифтан. дар ҳолати шумо ҳам бояд дар ҳамин лоиҳа фақат чизҳое ки ба домен равона карда шудааст, бизнес рулҳо бояд ҳамин ҷо ҷойгир карда шаванд. не ки инҳо бошанд entity-ҳо, ин
ایونت ها گفتیم، یه نام ها و ثابته هایی که حادثه هایی که در سیستم رخ دادنشان ممکن و همچنین اکسپشن ها. خیلی گفته گذاشتگی بودم به جای یگان هم تو نو رفرنس اکسپشن یا خود اکسپشن رو پرتافتن unsupported color exception پرتاییم با فرونت اند استفاده برنده فهمو می شود و اینترفیس ها در دومین جایگیر کرده شدند. ما وابستگی داریم در همین لایحه فقط به بیزنس رول ها و اینترفیس ها گوییم و ریالیزاسیون همین میل سندر سند ایمیل اسینک در لایحه اینفراستراکچر تطبیق شده است، یعنی که ریالیزاسیون شده است. بینید من هنگامی تست کردن میتونم فیک ایمیل سندر رو استفاده برم و میتونم برای اینتگراسیون تست ها نوشتن از تطبیق اساسی اون استفاده برم و وابستگی ها در لایحه اینفراستراکچر علاقه سوتی پارتی سرویس های میشه، یعنی این بعضی معلومات، خدمات های شبکه‌ای، سیستم های فایلی و دیگر نمودی سرویس ها. خیلی گفته گذاشتگی بودم همین دمو پروژه من، همین سامپل تو دوی من در اساسی شابلونی تیاری کلین آرکیتکچر ساخته شده است. در سلاید سیلکه آن هست، شما میتونید گرفته استفاده برید و طرز استفاده بری آن چنین است. برای نصب کردن آن کامندهای .NET New Install کلین آرکیتکچر سولوشن رو استفاده میبرید و آن رو با هر گونه فرمان ها جیغ زده میتونید برای ساختن لایحه خود. خلاصه کرده گویم اگر شما همین پرینسیپ ها رو در دوام لایحه کشی برنامه تون استفاده برید، در آینده همین برنامه رو وسیع کردن، یعنی در مدت های طولانی دستگیری آن، یعنی پذیرش آن آسان می شود و با تست نویسی آن هم تست های اینتگراسیونی هم یونیت تست ها و یگان با تیم شما دیگر برنامه سازان همراه شوند، یعنی разработка در آینده آسان می شود. رحمتی کلان به همین پرزنتاسی من با آخر رسید. Ташаккур зиёд Караматулло ба доклади пурмазмун ва демо-проекте ки шумо тайёр кардед. Дар ин ҷо зиёда аз 47 комментариҳо, яъне ки ҳамчун саволо омадааст ва мо албатта интихоб мекунем он саволҳое ки ба маърузаи имрӯза мувофиқ аст. Ва иҷозат диҳедтон саволи якумро хонам. ASP.NET 9 чӣ гуна ба меъмории микросервисҳои муосир мутобиқ шудааст? سوال در باره ASP.NET 9 الکی نه تنها در ASP.NET 9 بلکه در ورسیه های پایینتری آن هم میکروسرویس ها رو نوشته می شود. عموما در باره میکروسرویس ها گوییم آنقدر گوییم با زبان برنامه‌ریزی وابسته نیست. مقصدی همه میکروسرویس ها وابسته نشدن به زبان های برنامه سازی می باشد. نکی شما می توانید یک تا میکروسرویس تان رو در زبانی سی شارپ نویسید، دیگر میکروسرویس تان رو با پایتون نویسید یا PHP نویسید. عموما لکن سالهای 3-4 سال اخیر ما در بانک اسخط همه سرویس های من رو با تکنولوژی با همین پلتفرم .NET نوشته استادیم. این معنی آن رو ندارد که در اسخط دیگر زبان ها نیست. ما همه زبان ها رو استفاده میبریم. خیلی گفتم فقط وقتهای آخر
یک 3-2 سال اخیر فقط فوکس با دات نت شده ایستاده است. Рахмат барои javоб. Va savoli navbati, какую архитектуру лучше использовать для MVP? Какие архитектуры подходят для проекта в зависимости от возможности проекта и от запаса времени? کدام архитектура барои лоиҳаҳои MVP истифода барем? барои лоиҳаҳои MVP ин вобаста аст ба буҷети лоиҳа ва дар кадом муҳлат мо онро дастгирӣ мекунем, яъне ки поддержка мекунем. албатта MVP лоиҳаҳо ҳар хел шуда метавонанд, аз соҳаи предметӣ вобаста аст ин чиз. агар ин ягон лоиҳаи осон бошад, яъне ки ягон каталогҳои информатсионӣ бошад, мо метавонем новобаста аз технология барномаамонро созем. нашод аз ҷиҳати лоиҳаҳои интерпрайз бошад, онро бояд дурбин бошем ва технологияҳои дурустро интихоб кунем, ки комьюнити он, яъне ки ҷамъияти он калон бошад, дар оянда дастгирии он осон шавад. Рахмат. Ва savoli боз як дигар. Как написать модульные и интеграционные тесты для различных слоев Clean Architecture? саволи нағз. барои тестҳоро навистан якчанд инструментҳои тайёр ҳаст. яке аз онҳо аз они Microsoft вай мегӯяд сабукакак барои истифодабарӣ, инам бошад MS Test ва дигар инструментҳо ҳастанд. барои якчанд то инструмент барои тестнависӣ ҳаст. барои юнит тестированием мисол N-Unit, J-Unit, X-Unit ва боз дигар инструментҳои дигар барои тестнависӣ, инҳоям аз Selenium, боз якчанди дигар ҳастанд. Ташаккури зиёд ба ҷавобҳои муфассал. акнун мо бояд интихоб кунем саволи беҳтарин аз се саволе ки мо хондем. аз саволҳои додашуда якум savol буд оид ба мемории микросервисҳои муосир чӣ тавр дар ASP.NET мутобиқ шуда аст. саволи дигар, кадом архитектураи шумо, яъне ки маслиҳат метид барои проектҳои MVP? ва сеюм савол буд оид ба навиштани тестҳо дар қабатҳои гуногунӣ, яъне Clean Architecture. ҳар се савол ҳам саволҳои пурмазмун, интихоб карданаш қиин. ба фикри ман саволи ҳамчун фикри шахси худ саволи якум саволи беҳтарин. Рахмат. Savol shudasiz. Ба фикрам духтарак нависед. Райхона Ҷалилова. Саволи якум. Марҳамат. муборак бошад. Ба шумоам раҳмат мегӯем.